Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Şevvu tariti hedi bibal ronahiye vadıçu. Ve roje ta ve zu dikir, lez dikir, jiboyku zuvere u sibe bibe. Ve roje ta ve acele dikir, jiboyku nura Muhammedi bide ser dünyayı. Şevku şemalavi bide ser insaniyeti. Van kalbi vanu ücdane vani kub kaşemu cemeda kufru şirku ilhadi cemedan diye kiriye kaşem kiriye kevir da behalinehu nerm bike tavi lezdikir be sebir bu acele dikir lezdikir zudikir levra jiboy sıbaha Muhammedi mizgin bide tariti hedi radı bu levra taf çavaku jider ketine razu dikir beve havai tariti jiber tave dereviya bexeyr hati qaside khuda bexeyr hati nura çava bexeyr hati khatemül enbiya bexeyr hati liser sera'u liser çavara hati geli milleti Muhammedi mehvanin jideverin dur unez hatine aşıku dildayı nura çava ve tamam bexeyr hatin liser sera'u liser çavara hatin mevluda Muhammedi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz peygamber aşıkları, aziz Batman, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun Rahman ve Rahim olana, selam olsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun ümmetin tek önderine, aline ve ashabına. Ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. Selam sanadır aziz peygamberim, salat sanadır aziz peygamberim. İşte yine buradayız, Batman'dayız, yine meydanlardayız. Batman'dan Medine'ye, Nuri Pakine sonsuz salat ve selam olsun aziz peygamberim. Aziz peygamber aşıkları, değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, sevgili çocuklar, tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Gününüz şimdiden mübarek olsun efendim. Programın akışını kısaca arz edeceğim. Hemen başlıyoruz Allah'ın izniyle. Yine kelamların en güzeliyle başlayacağız. Mevlid-i Şerif dinleyeceğiz. Günün anlam ve önemine binaen Türkçe ve Kürtçe konuşmalar yapılacak burada. Ve birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz. Peygamber Sevdalıları Vakfımızın bu yılki mesajına da inşallah hep birlikte kulak vereceğiz ve güzel bir duayla bugünü tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Gelin mevanem bi kıymet, mevludame ve bi khundina Kur'an-ı Kerim dest pê bike inşallah. Ji bo khundina Kur'an-ı Kerim Gazi Molla Münir El Cevad dikin ser mikrofonu. Kerem kin seyda. Ya Resulena, Ya Habibena, Ya Tabibena,
يا مولانا الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، وعلى نية القبول والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء. الفاتحة. الصلاة عليه، الصلاة عليه، الصلاة عليه. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا، الصلاة عليه الصلاة عليه، الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و رحیم. بجمر حمد و ثنای قلب و جانم ددن بوی خالق کون و مکان، وی به انسان دای زانین با کرم، خوندن و هم حکمت و علم و کرم، اول و هم آخر رب عظیم، هم علیم و هم کریم و هم رحیم، مالک افلاک و اسمان بحر و بر، رازق جمله هین رحت بر، هم تمام آنین وجود قدرت، جن و انسان وی به اسم رحمت، نعمتا خوش ام کرن که مسلمان، هم محمد سرسر مکر شما، بوی هدایت دا
باشه وی سعادت کی مزن بو بقدر که محمد ناس کرو لکر نظر قنج عالم مصطفی بگمان افتخارا متوای هر زمان لو محمد خوش حبیب ذوالجلال صاحب اکرام و قدرک پر کمال اوج بوی مسکین و جارا پر گلک دل حنون بو بقدر خنج فلک لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي ينسر عالما نور الأمين بقرا دست مؤمنا أي جان جان سي وسيوان سر ما بترو جاقران خوش نزانم وصف بيجم لو نبي بالسلام من رب عالم سرتبي أمجي عشقا جان ودل بافش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله آدم و حوا
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله باب أحمد عبد الله نوجبان لا يغنى بمحمد بربشان إنه لو هاتي قلك مو بحساب يهنى ذا بآري وكاري غراب وصف عيبي لو لدورا وينبو لو كنورا أحمد فاق بيربو برشرين بو برد لباوي خواه وسد وهدا بود برجاني ويله بيربو عبد المطلب لي ويدزان هنا كرخوي زوج عبد الله جان اسكو جرابي نجنكي بر دلال هم جمالك بر عسيدون عن حلال لو تمام خيزرن دي مكيا جر مناسب ديك جاوه ماليا آمين فاخو تمسبو بخدر هم عسيل ونازنين ومعتبر بالشرف دايق وداي لا مكان او نخنجي والد جمنة جهان رابو عبد المطلب كركار وبار دعوتك الكي مزنجي كرجوان خلق مكة تبدهات دعوتي هم نكاها وانبرن وساعتي باري نور سربوك وزاوى ودمي دام لك تسبيح رب عالمي بر بقدر اولي بار بهردو ساعت لو جوانشي بويا فخر كائنات او مشرف نورا احمدي دايوان ولو خداي سرمدي بوري ششمه سروي سالا هر دكان او سعيد بن وشمورج هر زمان يكون سوا جو ديار غربتي آمين بحملي ومادر حسرتي جوجي هر كاروان شامي داهري وي ببينه وجين مال دايري بينه مو قسمت ورق وبربمان ونخوش كد مال مدينة بمجال خلقي كاروان شو بريكن دل بجان مالي عبد الله ديني وإشاقران وقت كاروان هاتي مالي او نهاد وين مادي باو ديار ولاد çünkü bazı rgane karvanda haber get ya hüzni hanedanlı kader levzu haris çoye yesri beşmal eva gerya evteni had beheval 25 sal ömre cane dilberi şerbet amirini ve kharbun vedeni maliyesi be mekane hicreti maliyesi be diyare firkati evli gurbet ma tenid nav mekberi lev nehat ve esla habibu maderi Hingi Abdülmuttalib bapir necar Bu ya gemgin evji derdi bedebar Vişi işana bu dil be ihtiyar Perişandın hissi çaban bişmar Bu ya mazun her çetişti serzemin Ser vefata bavi nari pergirin Her du çave amine bun misli çem Yekdemi mühlet nedaya derdu gem Vay veled yar, vay veled yar, vay veled yar, vay veled yar Levla divi god kimin sedmedet Ka azizim cemal mal gurbeti Esteni
زمدنا وفرقتي كان عبد الله جواني مكر وفا دايا سرجر قود من لو شواد ما هي طاقت بقرم هي هوان سردني شاوا بكم صبر وقرار هاتا قردن سرمدن وصلتي مبدنا باهو درد حسرتي ما يتيم أولادي مما بإخوتي والدنيا جاركي بابي خوانديد والدنيا جاركي بابي خوانديد غنى خوي داي كاجن مصطفى نفض لي خوي بابي وندر دو جفا او يتم اني دني بحكمتا تري امصن او جبوي ملتا اي خدي نامين او نورا جهان لو جبوي ربي عالم دوشفن ربي عالم چتر هر حامية حاضروهم ناظر لون هرجية امج عشقا جان و دل با خوش كلام هر بفيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيد وججن لعالم دايرات الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست بيراز الصلاة عليك والسلام عليك ست بيراز هطوايا مزقيني براز والسلام عليك ست بيراز هط خاتم پیغمبران الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطياني يا رمز بيروز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عط قاعد ورزاني دوز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عط مرشدي مؤمنا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عط قنجي إنسان وجنا الصلاة عليك والسلام عليك ست پیروز هد بخشیوان باغدین الصلاة عليك والسلام عليك لاله و نسرین و نرگس بونشین الصلاة عليك والسلام عليك ست پیروز هد خورشید ارض و سما الصلاة عليك والسلام عليك حتی بی بو مرحما در دوغما الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد او شفيعي محشري الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد خدي حودي كوسري الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد لو محمد شاسوار الصلاة عليك والسلام عليك هاد حبيب الله رسولنا ميدان الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات نبي إسلام حنيف الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات صاحب آلا شريف الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات خدي قرآن كريم الصلاة عليك والسلام
الصلاة عليك والسلام عليك هاتان يا عرض بحر ملزما الصلاة عليك والسلام عليك تدبير صعد تستجير بك صار الصلاة عليك والسلام عليك دربك يا علوم مدرسة الصلاة عليك والسلام عليك تدبیر صد پادشاه انبیا الصلاة عليك والسلام عليك هات نور قلب و جان اولیا الصلاة عليك والسلام عليك تدبیر صد رهبر و امتی الصلاة عليك والسلام عليك هات امام و پیشوان دولتی الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات آفیتابا هر هیا الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا ای مظهر وحی و کلام الصلاة عليك والسلام عليك زد پیروز هات سرور مال سلام الصلاة عليك والسلام عليك پیروز حق دام ام شیرین خلال الصلاة عليك والسلام عليك سر خیر به ابو هارو اب نوراد الصلاة عليك والسلام عليك زد پیروز و زد پیروز و زد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك امج عشقا جان و دل با خوش کلام الصلاة عليك والسلام عليك حربي بيجن الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك Tekbir! Tekbir! İroş cemalat edlimin birbirine Allah çi habibi çi tabibi ve kevine مثل آدم وانا إبراهيم ونوح يوسف بتمحبوب ليعقوب شيرينا يوسف بتمحبوب ليعقوب شيرينا غيري تنهندر سدف بحر وجودي لو لازم أمقس تبكن راه مدينة لو لازم أمقس تبكن راه مدينة Gava kuthati buyurana ilherci İdi menedizin muharabi ve şirine Gerdi tüne buya ne de bu çerhi bidayir Sergeçti şevqi tetenine melekine Sergeçti şevqi tetenine melekine Carek tu nezer ki meni miskini xaribey Berde mecheb
حبسو اوج زندان درینه بردمج حبسو اوج زندان درینه میراج دیگر کس نبوی ستر رسالت قاصد جو خدا بو تی جبریل امینه بو بکر و عمر هر دوش حبات دنالن مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا مقتول فراقا تج عثمان وعلينا جارك شفاعت كي بناوي خجبو من لو راكم لغي ريت امدادي چونينا لو راكم لغير امدادي چونينا الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه تكبير Takbir! Takbir! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah Teala Şirine seni söylüyoruz. Şirine, Şirine, Nur Muhammed Şirine. Mizgine, Mizgine, Nur Muhammed Mizgine. Ama coşkulu bir sesle hep beraber haykırıyoruz. Evet, bayrakları görün. Tekbir! Bu haram Muhammed'e mevluda nur
دوی مهارنگاره هاتنات پیروزه دی میدان داهه ابونات پیروزه دی میدان داهه ابونات پیروزه بخار بخاراته evin ya خشاتeye کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 ابونات پیروزه تکبیر که به خیر و خیراتی که سر چوراهاتی خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه عشقات و تزمان به هزاران میدان دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 ابونات پیروزه پیغمبر و خاصوعان لتسلات و سلام قربان دیو بابو جان مورات هر پیروزه قربان دیو بابو جان مورات هر پیروزه ایدا اوین گارایه عشق یار یارایه گلستان مردایه حاطنات پیروزه گلستان مردایه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 ابونات پیروزه تکبیر تکبیر
والسلام الصلاة عليك الصلاة عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي أفندار پیغمبر، قالي مسلمانا روجا ومبارك بي، ججنا ومبارك بي، مولودا وبيروزو قالكي مبارك بي إن شاء الله. أموا جارك دي حضور هفدنا دوی برنامه هذا إيصال پیغمبر عدالت و اخلاق حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أمي بحثا و هر دو خصوصیت وی بقیمت بکن. أمي بحثا عدالتا پیغمبر بکن. گلی مظلوم مسلمان، گلی مظلوم دنیای، گلی جغرافیا اسلامی او جغرافیا کو خوین تے ددہر کے، گلی مسلمان مظلوم او مظلوم کو مملکت و تالاند بے، باجار و آخر و خوپاند بے، ناموسا و دناف دست و پیادا تے حرماندن. ای گلی مظلومہ چقا ام ایرو محتاج عدالتا پیغمبرن، چقا ایرو ام محتاج رهبرتی و ریزانتیا پیغمبرن، چقا ایرو ام محتاج سنتا پیغمبرن، عدالتا پیغمبرن. لورا تو وقتی امتا پیغمبر هوقا جهو نکتیا، تو وقتی هوقا مسلمان پریشان نبونا، عزتا و شرفا و مقدسات و عرض و مملکت و آخر خوپان نبویا. بله جبوی قاسی رو هم دخوازن بحثا عدالت بکن. لورا ایرو ام جآفونان زیدتر محتاج عدالتنا، محتاج عدالت اسلامنا. لورا بچونا عدالت پیغمبر هر تشتی مچویا. قالي مسلمانا خصوصا كي اول افا قرك ام باش بزانبن كو تو انسان تو مخلوق لسر عرضه دا اصل خدا نا مظلومه نا مستضعفه نا بحقه. خدا بیچا و هنگیا کو انسان خلقان دیا، ارض و آسمان چاوا بحق و عدالت اداره کرن. هر مخلوق دا عرضه دجی وک رزقوی وک نفساوی وک حیاتاوی ناکه تمام حق و حقوق ویجی خدا پہ ردائیے دا. اوانا بے شبہیا کو حق عدالت لجم خدایا پیغمبر خدا دا حج وداع دا هنگیا کو خطابی مسلمانا دکر دگو ای گلی انسانا بزانبن خدا حق ہر مخلوقی دائیے دا کسا کی بے حق و بے معاف دوے دنیا ہانے کے دا تنیا. خصوص دعا خدا تعالی حق لجمویہ گرکا انویجی جبیر نکن.
آية كريمة خدا دبيجي قل الحق من ربك. ای پیغمبر من، ای پیغمبر من، توش انسان را ببیجا حق لجم ربت یا، عدالت لجم ربت یا، حقوق و تمام خوشی و حضور لجم خدایا. جبوه گلی مسلمانا ای گلی وانه کل عدالت دگرن، لخوشی دگرن، لحق و حقوق دگرن. ام في آية جبير نكن حق لجم خدايا، اي عادل خدايا، اي خديكو تمام مرحمة الهر انسان ومخلوقاتي كري خدايا. هنجاكو ام حق وعدالته غيري خدا لدفركتي بقرن نممكنكو ام ببينن وككو ايرو ام دميزينن بصالو زمانا جوه مظلومیت و مخدوریت هانه هنگاکو ام دخوازن خوا خلاص بکن. ام دچن دوه دری اوروپا، ام دچن دوه دری امریکا، ام دچن دوه دری نظام کی ام هیوی حقی جوادکن. شخوا ما حقی بدست نخست تشته هیجی پیوچو لورا حق لجم خدایا حتی ام فنگرن بال خدا نممکن ام بگجن وان خصوصی هانه که یکی دیتره جی گرکک و امزان بین او جی چیه گلی مسلمانا خدای تعالی او حق و حقوق کدابو مخلوقا جبو نو اخرا کرن، جبو کس ظلم الکسی نکه او عدالتا کو هاتبو تاسیس کرن جبو وره محافظه کرن خدا پیغمبر شیان دبون جبو وینا که خدا پیغمبر جبو کو حق و عدالت وره محافظه کرن شیان دنگلی مسلمانا لتمام حیاتا پیغمبرا میزینن. هر پیغمبر کو هاتیا خودیتی لحق مظلوما کریا، لحق بندستا گریایا، مظلوم و مستضعفا خول دور پیغمبر دانه هف و ایکو لهمبر پیغمبر جرا بونا مستکبیر بونا، اوان ظالم بونا، فرعون بونا، نمرود بونا، قارون بونا او ذهنیتا کو ظلم کری اوانا لهمبر حقی و پیغمبر رادبون. جبوینا گرک ام ویشش بیر نکن حتی کو ام حقیه دی اسلام ده نبینن، دو سنتا پیغمبر ده نبینن، دریا پیغمبر ده لی نگرن جاره که دیتره نممکنه کو ام بگیجن حقیه. لورا خدا دو قرآن ده في حقیقت ده بیشه دبه امرت لأعدل بینکم از هاتم امر کرین خدا امری مکریا کو از عدالت تاسیس بکم دناو ودا جبو عدالت از هاتم شیاندن خدا پیغمبر خدا دبیشه پیغمبر به آیتا هانه که اعلان دکد به ای گلی مسلمانا وظیفه من خدا اجور شیان دمکو از حق و عدالت تاسیس بکم محافظه بکم. اگر کو امرابن وان حقیقتا جبیر بکن حال موی وکا ایرو لیوره امی وکا ایرو پارچا پارچا ببین امی بکوین ناف دستو پیادا. خصوصا کی دیتره جی گلی مسلمانا خصوصا کی دیتره جی تنبونا عدالته هلاك جبو انسانيته بيچاو عدالت تملي ملكا تملي سلطنته عدالت تملي حقيه حق عدالت تملي خوشيه بيچاو عدالت اف ديري هانيك حمي جدس دچن هكذا تنبونا عدالته جبو ملتا دائما سبب هلاكتها ديس خدا في حقيقتا هانه که به آیت بی شکلش مرد بشه
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. اگر کو حقی عدالتی لگور کیفا انسانا وره چه کرن، یعنی لگور انسانا حق چیا باطل چیا، خیر چیا قنجی چیا نه قنجی چیا. اگر انسان وینا نلگور قرآنه، نلگور وحیه، نلگور سنتا پیغمبرا و تسبیتا هانه که بکن. اگر انسان لگور کیفا خوا عدالت تعریف بکن اولوه گوری عدالت ناشخواره چه بکن و آسیمان هر افساده و عرض هر افساده و تشته کدنا و ارض و آسیمان دنا او جه هر هلاک و افساد ببن. ونج في آية تشفهم دكن كايجا أم لحال إخوة ميزينن إيرو عرضا ما إفساد دهية تنيا كال سوري ميزينن كال عراق ميزينن كال يمن ميزينن كال عراق ميزينن كال فلسطين ميزينن كال أفغانستان ميزينن كال كردستان ميزينن كال جغرافيا إسلامي والكرد خوازن ميزينن ونه چه ببینن ای گلی مسلمانا دوی عصر آخر دا عصر تکنولوژی عصر بحث حق و حقوق عصر بحث دموکراسی بحث انسان حق لري هر روش دوی هر کسی که منابه نتیجه میزنن نتیجه چه هیا ایرو دا عرده دا خوین هیا کشتنا زاروکا کشتنا پیرکا خراب کرنا معبدا جامعه تالان کرنا باشارا حرماندنا ناموسا هیش غیری به بچه هیا قیجوه افساد کی مصدر هیا قیجوه هلاک کی مصدر هیا والله آسیمان جی کتیا هلاک چما موسم مداهی ند وقت خود نویجا بارانا ما برفا ما هاوینا ما گرما مداهی مصیبت olarak ند وقت خود افتشتهانه که تنکرن سبب چیه و فهم کر ویگا سبب چیه و اندزانن کو ایرو چمام دوی حالی دنا جبوکو انسان بویه تابع نفس خوا کیف خوا قانون و نظام خوی جبو خوشی خوا لگور دل خوا چه دکن نلگور وحیه حال بکی من بریا ویگا جورگو مگو حق لجم خدایا قرآن لو دبیجه پیغمبر ماموست حق و عدالتنا پیغمبر شوانتیا حقی و عدالت رهات نشیاندن ایک عنوان حقیقتا حمی باویج ندوره کی تشتی کوره پیشیاموی اف بی جبروی لازمکو ام ببن تابع وحیه جبوکو براتی چه ببی اف حرب بسکنن اف خوین بسکنه اف ظلم بسکنه اف حصر چاوا بسکنن اف هلاك و افساد جبوكو بسکنه والله يكرهها او ريا چيا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما پیغمبر گوتیا پیغمبر ملتك جهلاك خلاص كر نوصا جعصرا جهالته او عصرا كتيد زاروك دهاتن كشتن قيزك دهاتن كشتن بصاغي او عصرا كو ناموس تيدا تنبو او عصرا كو اي بقوة خصنا بن دست اخوا او عصرا كو انسان حرد بونا كولا او عصرا كو افت وحق وحقوق نمابو عصرا جهالته عصرا طاريتية كي خلاص كر كي او ملته كو نياري هفبون كي خستن براي هف پیغمبر خدا و عصرا سعادته كي انشاكر عصرا خوشيه عصرا براتيه عصرا ناموسه عصرا مرحمته كي انشاكر كي جان ليدري كي جان سروكي او عصرا انشاكر بو كان بين بيرا خوا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم
و هنگیا خاطر جمع خواست چه گو ادو تشتا جوارد هیلم مده ون و هر دو تشتا خوبه بگرن ون هود چن هلاکه اف حقی اف عدالت اف سعادت اف خوشی حتی یوی دوام بکه ما چکر ما جبیر کر ما اف حقیقت جبیر کر چهات سر ما جارك دي انفقريان سر حالي خوي بري جارك دي خوين جارك دي حصري چاوا زاروك مسلمانا وكا ماسيه مري لبر چماب آوید كوين هر رود خبر دوان اكو غرق دبن مسلمانين اكو جامعة اوروبا دتين كشتن مسلمانين اكو حقارة لواتي كرن مسلمانين لورا مدتش تركرن عدالت يكشي تمل عدالت قرآن اد دواجي سنة پیغمبر ان شاء الله از وقت وزحف ناستينم اجا عمل پیغمبر خو ميزينن چخايرو محتاج ويلي درينا او پیغمبر عدالت هوق اهميت دا عدالته اگر کو دوی عدالت هانه که دا قيزا خو عفو نتكر بينن بيرا خو جبنو محزونية بيركك دزيكر بو جملتك اشراف بو يعني جمال مزنا بو ان دوست پیغمبر شیاندنا بالغو کاش پیغمبر بیجا بلا وی پیرکی عفو بکے دستے وینا جینکے وی بہتکے وا الہانکے پیغمبر عادز بو گو والله کو قیزا محمد فاطمة دزيه بكي زي دستوي جي بكم اس قيزا خدا هي عفوناكم رئيس دولة اسلامي بو قو او ملتي بيشيا وجي جبا في قاسي چو هلاكي انجا ايكو بطوربيل بون ايكو زنگين بون ايكو پشتاوا هبو ايكو خاليوانا كي هبو چكر بانا جوارد ما جزا نداتا تطبيق کرن اما فقير فقراء هنگا کتشتکی بچوک دکرن دولت دکتا دوره قانون دکتنا دوره ندهاتنا عفو کرن جبو في او انسان چونه هلاکه يعني گو عدالت تنبه و هلاکت هبه از قیزا خوا ترجیحی سر عدالت ناکم هنگا کو ادنق بین عدالت و حضرت فاطمه دبمینم والله از فاطمه بقربان عدالت بكم و از ترک عدالت ناکم خصوصا کی دی از جوار بیجم دیسا پیغمبر خدا دا حرب کی دا حواله خود خستنا دوزنا حربه دا لگو روایتا دبی دار دست پیغمبر دبو او دزکه یکی هر حال دوی رحسس دکه ناوی او قاشه روزه کی پیغمبر دبیجه از ناخوازم بحق عباده هر محضور خدا حقه کی لسر مبهبه بلا بیجه حقه وی بدمه پیغمبر جبو خاطر حقی خرانه به عدالت خرانه به جزال نفسا خو تطبیق تکر خوشی عفو نتکر و کاشرا دبه فلان روشه توصال مکر یا رسول خدا از خوازم حیفا خوشتا هلدم حقی خوشتا بستینم از دوف دریج ناکم حضرت ابو بکر حضرت عمر صحابه یالوار میشی و قاشه دبن دبه چاوته رابه قام چیال پیغمبر بخی نتیجه دا پیغمبر خدا دبه دفشه بردن پیغمبر خدا زكي خوي مبارك فتكي چونكو جرد بيت به هنگا تلمدا اجي تعظيبهم تجد بيت تعظيب به وصحابة دقرين چاوا ويل پیغمبر خدا حد وري تطبيق کرن اما رسول خدا اصلا تعويزين آده اشتا لیدر ونتيجة دادا او انسان جي دخوازه لا شوي مبارك زيارت بكي بفي مقصد تشتكي وصاد كي ولي حلال دكي يعني حضرتي پیغمبر بشخص خدا هیچ عدالت نرویا خوب قربان عدالت کریا روزه کی دیسا حضرت عباس آم پیغمبرا هم مسلمان نبویا ده حربا بدره ده اسیر کرن جه اسیرا فدیت استاندن جبو کوا سر بس بردن عباس یتینن صحابت بیشن افعاب پیغمبرا جبو پیغمبر جبو خاطر پیغمبر ام آموی دستوی کلم چناکن ام فدیه جه ناستین اموی سربست بردن خبرش پیغمبر رته
پیغمبر خدا دبه نا والله اگر کو درهمکی عباس جوانه دیتره کمتر به قیمه منایه نبیشنا میں پیغمبرا از آپ خواہ خایر مشناکم از تورپیل د مقابل حقیه دا عدالت دا از ناب فلان کس آپ منا آپ خواہ عفو نکریا قیزا خواہ عفو نکریا خواہ عفو نکریا پیغمبر خدا بوی شکل العدالت خودی تی دکر پیغمبر خدا عمر عادل د مکتب عدالتا پیغمبر دا مزن بو عمر عادل ابو بکر مرد عد مدرساوی دا مزن بو حضرت علی حضرت عثمان بإفتا خو بتربیه خو بمردیتیا خو بوی اخلاق خو شکل کر مزن بون لمکتب عدالتا پیغمبر دا او انسانی هانه که مزن بون بریا هنگی زارو که خو رحمت کرن جبر وینا که گلی مسلمانا پیغمبر خدا تابع مثال هانه زحفن پیغمبر خدا دناو مسلمانا دا هیل مکه براتی تأسیس کر لمدینه بناو وسیقه مدینه مسلمان مشرک یهودی فلا پود پرست تمام وان قوم ها دین و فرقلی زمان و فرقلی ارقوانا که فرقلی چه بو پیغمبر لمدینه حمی دبن عدالت دا دبن صلح و سلامت دا حیاتك دوف دريج بو آدم شاندن افقا انسان هانه که دبن عدالتا اسلام دا دبن عدالتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حضور دیتن جبر وینا قالي مسلمانا قالي مظلوم دنیای ام محتاج عدالتا پیغمبرن پیغمبر خدا حج خاطر دا غازي مسلمانا ذكر غازي انسانا ذكر دكو اي قالي انسانا ربي وياك بافي وجيك ربي والله وخدا حمي ونخلق عندنا بافي وجي آدم ونحمي آدم جي آخيا يكي عرب جبوكو عرب جي عجم نبقي مترا يكي كنا عرب جبوكو عرب جي عرب نبقي مترا يكي كرد جي ترك نبقي مترا اي ترك جي كرد نبقي مترا كس جي كسي نبقي مترا ونحمي كري بافكينا ونحمي عبد إلهكينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مزناتي خوشو قيمتي أفحمي بتقوى نش غيري في بيفا إيه راش اس بي جي إيه راش كسينا بقيمة ترى كاو عدالت كويرو مسلمان إسلام دبي إنما المسلمون إخوة إنما المؤمنون إخوة كاو براتي حلبكي پیغمبر مسلمان خصبون برای هفدو پیغمبر عدالتاوی پیرک خلاص بو بعدالتاوی زاروک خلاص بون بعدالتاوی ناک افت کت میدان دا بعدالتاوی ناک خوشی و براتی هات تأسیس کرن بعدالتاوی والله حیوان گشتن حق خوا لورا پیغمبر دگو اف حیوان کو بیدو زمانن ده حق وادش خوده بترسن و برچی نهیلن باره گران وانا که نکن دناوا ماله ده جبو زارو کا پیغمبر عدالت تحسیس کرده بود دگو تا دیو بابا دگو دناف زارو که خودش خوده بترسن یکی بقیمتر نبینن اگر کو از اولادکی خوش یکی دی بقیمتر ببینم از قیزکا جکرکا بقیمتر ببینم دماله ده عدالت شکر ده عبدیتیه ده پیغمبر عدالت تأسیس کر لورا بری عدالتاوی انساناش کفرا را عبادت کر اما بعدالتاوی ناکه خدا حق خدا دا خدا عبداج الله را عبدیتی کر یعنی بکرتایی عدالت به اسلامیا پیغمبر او توصیه مکریه هنگا کچویا ده حیاتاوی ده دائما عدالت پیشیا هر تشتی ده بویا ایرو حتی ام فهم نکن ام جارنا دیتره ام فنگر نصر في عصل خوا درد مخلاص نابن جبروی قاسی شاعر دبیجه عدالت و حقینای حتی اسلام نبی حاکم
ظلم جعرده رانای حتی کو قرآن نبی حاکم راست گوتیا از من دو درش کرنه و سال پیشیا من بیتا دو درش کرد از زلامکی اروپایی انسانکی مشهوره او تشتێک و ئەمبیرێ نابن ژمارە گوتیا دەبێ ئەف زمانێک و هەوقا موسیبەتێ ئینسانە وەکە چیا زێدە بوونە دەردێوا فتنێوا ناکێ چقا ئیرۆ ئینسانیەت محتاجێ پێغەمبەر حەزرەتی موحەممەدا ئەگەر کو ئیرۆ ئەوساغ بوونە لە دنیایێ بوونە واللهی ئەف دەرد و کولێک و ئەم دکن و ناکن نکان حال بکن وەکە ڤەخوارنە قەحوەکێکی بڕەحەتی وێ حال کردبوونە یا ربی توی عدالت بخیر نصیب ما توان روزا جاره کدی ترب سر مربینه ان شاء الله خدای تعالی جو تفد راضی به خدای تعالی خیر و مزن بك السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تكبير تكبير الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه Peygamber Sevdaları Vakfı 2019 Mevlid Etkinliği Mesajı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun kulu ve elçisi Muhammed'e, al ve eshabına olsun. 1. Peygamber ahlakı vefayı gerektirir. Vefa sevgili olana muhabbetin nişanesidir. Bu muhabbete en çok layık olan Allah ve Resulüdür. Peygamber adaleti İslam'ın yüce değerlerini korumayı gerektirir. Allah ve Resulü Müslümanların kutsallarıdır. Müslümanlar bunlar uğruna her türlü bedel ödemeyi borç bilirler. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. 2. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar. Alimi varis bilir. Müslüman alimler tevhid yolunun devam ettiricileridirler. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Peygamber adaleti ilme ve alime sahip çıkmayı gerektirir. Müslüman alimleri sahiplenmek İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Bu sorumluluk tüm Müslümanlara aittir. 3. Peygamber ahlakı aileyi saadet-i dareyn'in menbaı sayar. Aile toplumun çekirdeği ve korunması gereken kutsal bir müessesedir. Ailenin korunup yüceltilmesinin yolu, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz fermanıyla mümkündür. Peygamber adaleti aile kurumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Neslin devamı ve toplumsal dengenin sağlanması ancak evlilik kurumu ile mümkündür. Nikahsız toplumlar huzursuzluğun, iffetsizliğin, kaosun ve güvensizliğin yurdudur. 4. Peygamber ahlakı İslam'ın şiar ve sembol değerlerine sahip çıkmayı gerektirir. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs'te İslam yurdu olup Müslümanların yolunu gözlemektedir. Peygamber adaleti İslam'ın kutsallarına sahip çıkar. Mescid-i Aksa İslam'ın bir kutsalı ve Müslümanların ilk kıblesidir. Kendisine bazı mucizelerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i
bir gece Mescid-i Haram'dan yola çıkararak çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ulaştıran Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. 5. Peygamber ahlakı İslam kardeşliğini önceler. Bu kardeşlik Müslüman bireyden ümmet inşa etme anlayışını esas alır. Her türlü İslam dışı anlayışlar kavmiyetçilik ve milliyetçilik cahiliye adetlerindendir. Peygamber adaleti ümmeti bir bütün olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır. İşte bu İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız benim. Onun için hep bana kulluk edin. Ayeti İslam adaletinin garantörüdür. Farklı coğrafyaların, milletlerin, ailelerin, sınıfların hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. 6. Peygamber ahlakı zulmetmemeyi ve zulmü kabul etmemeyi esas kabul eder. Zulümle ve zalimle mücadeleyi izzet bilir. Sakın zulme meyletmeyin ve zalim kendisinden olsa dahi o zulmünden alıkoyup zulmüne engel olma düsturlarını prensip edinir. Peygamber adaleti zalimi ve suçluyu cezalandırmada İslam adaletini esas alır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mahzunoğulları kabilesine mensup soylu bir kadının yapmış olduğu hırsızlığın cezasını affedilmesini isteyenlere vallahi hırsızlığı sabit olan Mahzun kabilesinden Fatıma değil, kızım Fatıma bile olsa ayrım yapmaz ve cezasını verirdim cevabını vermiştir. 7. Peygamber ahlakı doğruluğu ve güvenilirliği rehber edinir. Müslüman birey ve toplumlarla ilişkimizin temeli güven, dostluk ve muhabbete dayalıdır. Peygamber adaleti yapılan akitlere ve anlaşmalara sadık kalmayı gerektirir. Devletler ve topluluklarla ilişkilerimizde Kur'an ve sünnetin bakışı esas alınır. Bu ilişkilerin zemini ve temeli ancak Müslümanların maslahatları olmalıdır. Medine vesikası ve Hudeybiye anlaşması bunun en güzel örnekleridir. 8. Peygamber ahlakı Kur'an-ı Kerim'in yüce ahlakını düstur edinir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberin ahlakı, yaşayışı Kur'an'dan ibarettir diye buyurmuşlardır. Ve şüphe yok ki elbette sen yüce bir ahlak üzeresin. Peygamber adaleti Kur'an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, Kur'aniyun veya mealcilik adıyla zikredilen akımlar İslam akidesine ve nebevi metoda uygun değildir. Her Müslüman bu tehlike ve zararlı yollardan sakınmalıdır. 9. Peygamber ahlakı helal kazancı, doğruluğu ve iffeti esas alır. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Her türlü iffetsizlik ve fuhuş sapkınlık ve azgınlıktır. Sapkınlığın ve azgınlığın sonu ise cehennemdir. Peygamber adaleti adil yöneticilerin bireyin ve toplumun hamisi olmasını bir zorunluluk olarak görür. Devlete düşen görev vatandaşlarını her türlü çirkin işlerden ve fenalıklardan muhafaza etmektir. Bunların devlet eliyle işlenmesi büyük bir felaket ve yanılgıdır. 10. Peygamber ahlakı her konuda ölçülü olmayı ilke edinir. İsraf bireyi ve toplumu içten içe kemiren sinsi bir tuzaktır. Yediğiniz, içiniz,
israf etmeyiniz. Çünkü o israf edenleri sevmez. Peygamber adaleti her işte ve herkes için sosyal adalet anlayışını gerekli görür. Toplumda elit bir zümre oluşturarak hakların gasp edilmesini kabul edilemez. Sadakallahul azim. Tekbir! 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi khairatın, serçavaratın ey evindari peygamber. Mübarek be, mübarek be, mübarek. Ev dodli ve firoz u خوش be mübarek. Mübarek be, mübarek be, mübarek. Selavata binen emtem bil carek. Tekbir! 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 وجبوي أفين ومحبة محمد جرف ضيار ورجال وجسد ضبر شوامل وحبس وهجرة ونهرب جينا من دار محمد ونهرب جينا من دار محمد مبارك به مبارك به مبارك روزني وفيروز وخش مبارك مبارك به مبارك به مبارك صلوات بين أنت في جارك Tekbir! هبونا والسبر شهر قنداية تزندان الداري وشعل الضاية دوضا ودوضا مرخص ومرداية ونهرب جينا من دار محمد ونهرب جينا من دار محمد مبارك به مبارك به مبارك الرجل وفيروز وخير مبارك مبارك به مبارك به مبارك صلوات بين الأمتر في جارك لبر ظلمي وسري هرهل ضايع ترساوت تمثيلي تجمن مدايا مستضعف خوابي وقير ضايع ونهرب جينا بين دار محمد ونهرب جينا بين دار محمد مبارك به مبارك به مبارك الرجل وفيروز وصيف مبارك مبارك به مبارك به مبارك صلوات بين الأمتر في جارك مبارك به مبارك به مبارك الرجل
Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Özellikle erkek kardeşlerimden istirham ediyorum. Gür bir sesle hep beraber nakarat bölümünü tekrar edelim. Haydi yallah. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed. Hep beraber haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Maşallah. Tekbir! Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Bokan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Bokan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi daha gür. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Tekbir! Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetin yüreğiyle meydanlarda. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetin yüreğiyle meydanlarda. Alnlarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbirlerden varlar meydanlarda. Alnlarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbir ve salavatlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Evet, son bir kez gül. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. 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 Tekbir! 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 Tekbir!
حبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geli mevanın aziz, geli batmaniya, geli evindarın peygamber, untev bixeyr hatın, dîsa sterka Nur Ahmet xuyabu, jiber ve em dîsa li ver civiyan, em ê bêjin sterka Nur Ahmet. Habibi Xuda Muhammed hat Buhare Nur dibare mala amine Keyf xoş Abdülmuttalib Ebu Talib Hafadu Baxtiyare Halima Sadiye Dilgeşu evindare Mizgin bidin seviya Qizu jinu ketiya Bila dilxoş bin hemi mazlum Bin dest negrin ne lorinin Hesra ne barinin mahrumu reben Serbilind bin dostu destegiri vehat Şerefu azadiya ve Roniyu nura çave vehat Şadu serferaz bin Berxwedar bin Şikiya text zor desta Putperesta Tefiya agir agir peresta Hediya devra zerduştu Yehudiya Fıllev mecusiya Qiru vajin bi şeytanu cuhuda ket Dest pekir devra hak u adalet Erdu azman Şerq u garb Melek u ruber Mizgin didin hev Fakhri kainat Habibi Xuda Muhammed hat Vaye sterka Nur Ahmed hilat Piroz bikin leher deri velat Habibi Xuda Muhammed hat Şerine Gemrevine ev eşku nur Qencu merxas Aşıku azat pervera Biber xwe dikşine Bibal Xuda ve hel dikşine Ali Ömer Bilal Selman Ruhullah pir cemeran Aziz serferaz dike لسر ظالم و کوله دارا کسرا و قیسرا اویندارن او عشق و نور دبرد بونه شیر و فیرس عقید بیترس حبس و سوارن بچارگا و بزایی به عشق هجایی اوی درباس بکن شم فرات خبردن شام و مزوپوتامیا Ne Sasani karavan bigre ne Rumiya Ewe sütune kasra kisra jibişken Kudsu Şam Ahmedu Rumji Yek bi yek fetih bibin bi İslam Tek evin deste Muhammediya Tek evin deste evindare Muhammediya Fakhri kainat Habibi Xuda Muhammed hat Vaye
سترکا نور احمد هلات پیروز بکن لهر در ولات پیروز بکن لباتمانه لآمده لإستنبول ولتمام ولات خدا جو راضی به Tekbir! تکبیر Tekbir! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli bacılarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah Celle Celaluhu hepinizin hayrını kabul eylesin inşallah. Şimdi konuşmama başlamadan önce vakit darlığıyla ilgili bir mesele, bir anekdot gibi bir şey anlatayım. Şimdi Ali Şeriatı var, Şehit Ali Şeriatı, Allah ondan razı olsun. O konferans verdiği zaman, konuştuğu zaman çok seri bir şekilde konuşurdu. Çok süratli bir şekilde konuşurdu. Ona üstadım niye bu kadar seri konuşuyorsun? İnsanlar seni anlamakta zorlanıyor dediklerinde vakit yok. Söylenecek çok şey var ama vaktimiz yok diyordu. Bizim de söyleyecek çok şeyimiz var ama vaktimiz yok. Hakkınızı helal edin. Vaktimiz müddetince birkaç kelam etmeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla ilgili. Peygamberler insanlık tarihinin en üstün ahlaka sahip kişileridir. Onlar şahıslarında hem içinde yaşadıkları topluma hem de daha sonra gelecek nesillere en iyi örnek sunarlar. Onların hayatları ve yaşayış tarzları fertler ve toplumlar için en ideal örnektirler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan itibaren en üstün ahlaki duygulara sahipti. Gerek çocukluk gerekse gençlik yılları akranlarından çok farklı geçti. Kötülüklerin her çeşidinin son derece yaygın olduğu bir toplumda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu son peygamber olarak görevlendireceği Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı çocukluğundan itibaren cahiliyenin her türlü kirinden ve ahlaksızlığından onu temizlemişti. Hazreti Hatice validemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği bu sözler peygamberlikten önceki dönemde yaşadığı toplumda kadir ve kıymetinin, yüce ahlakının ne derecede olduğunu bize gösterir. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam kendisine vahiy getirdiğinde ilk etapta korkmuştu ve hemen eve gelip beni örtünüz, beni örtünüz demişti. Hazreti Hatice'ye ey Hatice ben korkuyorum demişti. Bana bir şey mi oldu? Acaba ben aklını mı yitireceğim diye. Fakat Hazreti Hatice validemiz hayır. Vallahi Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Çünkü sen insanlara iyilik eder. Fakirlere, yoksullara yardım eder. Akrabaların hakkını gözetir. Borçluların borcunu verirsin. Muhakkak ki Rabbin seni yalnız bırakmayacaktır diye. Beşeri özellikleri bakımından Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bizim gibidir. Beşeri özellikler olarak. Yer, içer, uyur, yorulur, sevinir ve üzülür. Ancak beşeri vasıfların ahenk ve ölçüsü bakımından diğer insanlara üstünlüğü söz konusudur. Bu nedenle o Seyyidül Beşer, insan oğlunun en üstünü ünvanına sahiptir. Aslında beşeri vasıflar ifadesiyle her insanın sahip olabileceği özellikler kastedilmektedir. Ancak bu konuda diğer insanların üstündedir. Bir şiirde şöyle söylenir.
Muhammedun beşerun ve leyse kel beşer. Muhammedun yakutetun ve nasu kel hacer. Muhammed bir beşerdir ama sıradan bir beşer değildir. Onun insanlığı tıpkı yakutun diğer taşlara olan üstünlüğü gibidir. Tekbir! Hazreti Peygamber'in beşeri yönüne dikkat çeken hususlardan biri de onda bütün beşeri ve ahlaki vasıfların ölçülü ve denge halinde bulunmasıdır. Bu nedenle onun hangi özellikle temayüz ettiğini görebilmek ve söylemek neredeyse imkansızdır. Zira o itidal ve denge adamıdır. Ve bu denge kemal üzere olan bir dengedir. Hepsinden birer parça değil, gerektiği kadar olanına sahiptir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüce ahlakından bahsederken ayeti kerimede Estaizu billah ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzerinesin. Yine ayeti kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Muhakkak ki andolsun Resulullah'ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örneklikler ve numuneler vardır. Bakınız burada Rabbimiz Celle Celaluhu bize hitap ediyor. Kime? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için. Bizler de Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umuyoruz. Buna iman etmişiz. Şu geçici dünya hayatında Rabbimizin bize verdiği hayat, nefes bir gün son bulacak. Ve yaptıklarımızın hesabını vermek üzere Allah Celle Celaluhu bizleri yeniden diriltecek. Bu bizim inancımızın temelidir, amentumuzdur. Bir de Allah Celle Celaluhu'nu çok zikredenler için, Allah'ı çok ananlar için, Allah'ı çok sevenler için en güzel örnektir. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek siretini ve hayatını en güzel şekliyle öğrenmemiz gerek. Çünkü yarın kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba edip etmediğimizle ilgili hayatını öğrenip hayatımıza tatbik edip etmediğimizle ilgili bizi hesaba çekecek. Bakınız, sahabenin biri Hazreti Aişe validemizin yanına geliyor. Ve diyor ki ya ummel müminin enbi'ini en huliki Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey anneciğim, ey müminlerin annesi, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından haber verir misin? Bakın mübarek annemiz قالت eleste takra'ul Kur'an. Sen hiç Kur'an okumuyor musun? Sen hiç Kur'an okumuyor musun diyor. Kultu bela. Sahabe diyor ki evet ben okuyorum. Fe inne huluka nebiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem kânel Kur'an. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dır. Rabbimiz Celle Celaluhu Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim'de bizden ne istemişse, ne emretmişse, neyi yasaklamışsa, neden uzaklaşmamız gerekiyorsa en güzel şekliyle, en kamil şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bizatihi tatbik edip bize örnek olmuştur. Ve o sahabe diyor ki فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ hatta emut. Bu bana kafi geldi, bana yetti ve artık ölünceye kadar hiç kimseden bir şey sormayacağım dedi.
Şimdi o zaman bize düşen görev, madem Hazreti Ayşe validemiz bizi Kur'an'a yönlendirmiş, Efendimizin ahlakı Kur'an idi. O zaman Kur'an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı nasıl anlatıyor ona bakacağız. Kur'an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yaşantısını nasıl anlatıyor? Kur'an bizden ne istemiş ona bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam'ın ahlakından bazı numuneler söyleyeceğiz inşallah. Allah'ın haramlarına ve hududuna karşı son derece titiz davranırdı. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyor. İşte bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onu çiğnemeyin diye. İnsanlar içerisinde Allah'ın hududuna en fazla riayet eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bir defasında zekat hurmalarından bir öbek, bir küme vardı. Hazreti Hasan Efendimiz o zekat hurmalarının yanına geldiğinde elini hurmaya atıp yemek istedi. Daha hurma ağzındayken mübarek Efendimiz buna mani oldu ve ağzındaki hurmayı çıkardı. Onu çıkar ağzından evladım, o bize helal değildir. Bakınız, Allah'ın Celle Celaluhu'nun hududuna riayetteki incelik. Hiçbir insan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kadar Allah'ın hududuna riayet etmezdi. Temizliği, maddi manevi temizliği çok severdi. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri severdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerden gelen rivayetle ben Allah'a çok tövbe ve istiğfar ediyorum. Siz de Allah'a çok tövbe ve istiğfar edin buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam temizlikten hem ruhun temizliği hem de bedenin temizliği kendisinde kemal seviyesindeydi. Boş vakit geçirmezdi. Zamanını çok iyi değerlendirirdi. Gündüzleri ev işlerinde bir bölümde eşlerine yardım eder. Ev işlerini görür, evin ihtiyaçlarını görür. Bununla beraber arkadaşlarıyla sohbet eder, gelenlere İslam'ı anlatır, gelen elçilere İslam'ı söyler. Bununla birlikte aynı gün içerisinde hasta ziyaretleri yapar, cenazelere katılır, taziyelere gider ve sahabeleriyle Allah'ın emrini en güzel bir şekilde nasıl anlatır diye Efendimiz aleyhissalatu vesselam gün boyu uğraşırdı. Yine bununla birlikte kendisi aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Bir devlet yönetip idare ediyordu. Bu kadar vakit içerisinde bütün işleri en güzel ve kemaliyle yerine getiriyordu. Bundan da bizim alacağımız ders, biz de boş vakit geçirmememiz gerekir. Zaten ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor, o müminler boş işlerden ve boş şeylerden yüz çevirirler. İşte biz bunun kemalini Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hayatından öğreniyoruz. Kimsenin kalbini kırmaz. Bilakis kırılan kalpleri onarırdı. Hiç kötü söz söylemez, kimseye kötülük yapmazdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, hiç kimseyi de hor görmezdi. Hazreti Enes radıyallahu anh 10 yıl Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hizmetinde bulundu. Efendimiz'e hizmete başladığında daha çocuk yaştaydı. Bir gün dahi olsa Efendimiz aleyhissalatu vesselam asla bana kızmadı, bana kötü bir söz söylemedi diyor. Şimdi bizler çocuk yetiştiriyoruz.
Ama çocuklarımız bize asi oluyor. Çocuklarımız İslam'dan uzaklaşıyor. İş yeri sahibiyiz, imalatçıyız, patronuz. Ama işçilerimiz bize düşman oluyor. İşçilerimiz bize düşmanlık ediyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın güzel ahlakına sahip değiliz. Çocuklarımızla güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. İşçilerimizle güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. Eğer işçiysek patronumuzla güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam çok sabırlı idi. 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca en ağır eziyetlere düçar oldu. En ağır eziyet ve işkencelere maruz kaldı. Mübarek gözlerinin önünde sahabeleri en ağır eziyet ve işkencelerden geçirildi. Ama bir güne bir gün hayatından asla şekva etmedi. Başına ne geldiyse hep sabretti. Ve dedi ki ya Rabbi, başıma gelen bu bela ve musibetler senin gazabından olmasın. Yeter ki sen bana darılma. Başıma gelen her şeye ben sabrederim. Bizler de Müslüman olarak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti olarak elbette ki bu kutlu yolda, bu kutlu mücadelede başımıza bela ve musibetler gelecek. Eziyet ve sıkıntılar gelecek. Fakirlikle karşılaşacağız. Yoksullukla karşılaşacağız. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam nasıl sabretmişse bize düşen de fesabrun cemildir. En güzel bir şekilde sabretmek. Allah muhafaza. Başımıza gelen bela ve musibetlere bir an dahi olsun sabırsızlık gösterip şekva edersek o zaman Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatımız kesilir. Allah muhafaza eylesin. Efendimiz güler yüzlü, tatlı sözlü ve ince ruhluydu. Hastaları ziyaret eder, cenaze törenlerine katılırdı. Yapılan davetleri reddetmezdi. Üstün haya sahibiydi. Hayanın imandan olduğunu söylerdi. Cömertlikte dengi yoktu. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde daha fazla cömert olurdu. Her fırsatta insanlarla iletişim kurmaya çalışır, empati kurarak karşısındaki kişileri etkilerdi. Öyle ki Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede muhakkak içinizden size bir peygamber gönderdik. Sizin sıkıntıya uğramanız onu çok üzer. Ayrıca müminlere karşı da çok merhametli ve şefkatlidir. Her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bakış açısı insan merkezliydi. İnsan olarak bakardı. Onu kazanma noktasına bakardı. Dini ne olursa olsun ona insan gözüyle bakar, insan muamelesi yapardı. Efendimizin bu yüce ahlakı sayesindedir ki birçok müşrik bu ahlak sayesinde eriyip iman potasına girdi. Bakınız bir defasında Avres bin Haris diye bir müşrik var. Avres bin Haris. Bu kısayı anlatıp sohbetime son vereceğim. Bedir'den sonra intikam almak için kendi kabilesini topluyor. Muharib oğullarından. Biz bu işin intikamını alalım diye. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir şekilde onların intikam için toplandığını ve Müslümanlara saldıracağının haberini alıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sahabeleri hazırlıyor, o da yola çıkıyor. Yolda aynı kabileden Cabbar diye bir adama rastlıyorlar. Sahabeler onu tanıyor. Diyor ki sen falan kabiledensin. Falan kabile bizi yok etmek için bir araya gelmiş. Mümkün değil ki senin haberin olmasın. Biz seni yakaladık, seni bırakmayız diyorlar.
ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamı İslam'a çağırıyor. Bakın. Onun Müslüman olmasıdır hedef. İnsanların iman etmesidir hedef bu, gaye bu, amaç bu. Ve o adam iman ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben onları biliyorum. Falan mevkide toplanacaklar büyük bir ihtimalle. Ama benim onların size karşı ordu topladığından haberim yok. Eğer ordu toplasalar da falan mevkide konaklarlar. Korkaktırlar. Siz onlara saldırırsanız falan mevkiye sığınırlar diye. Efendimiz de öyle yapıyor ve onlara saldırıyor. Bir baskın yapınca onlar korkudan dağılıp kaçıyorlar. Savaşmadan İslam ordusu geri geliyor. Ordu yorgunluğunda bir mola veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek bir ağacın dibinde uzanıp uyuyor. Bu arada Arves'in adamlarından biri, onlar da takip ediyorlar gizlice. Haber veriyor, diyor ki gel Muhammed ağacın dibinde ve askerlerinden de uzak bir bölgede. Sen şimdi saldırırsan onu öldürürsün. Ve Arves de geliyor, gerçekten Efendimiz ağacın dibinde tek başına, koruma yok. Kılıcını alıp Efendimizin başına dikiliyor. Ve diyor ki Muhammed diyor, seni elimden kim kurtaracak? Efendimiz gözlerini açtığında Allah diyor. Yeri ve gökleri yaratan Allah. Adam korkudan titriyor, elinden kılıcı düşüyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcını alıyor, boynuna bırakıyor. Boynunda tutuyor. Peki diyor, söyle bakalım seni kim kurtaracak benim elimden? Adam korkudan tir tir titriyor. Ya Muhammed diyor, ben hata ettim diyor. Ben hata ettim. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle diyor. Sen iman etmemekle hata ettin ey Arves diyor. İman etmemekle hata ettin. Vallahi Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben de onun kulu ve Resulüyüm. Gel iman et diyor. Ey Muhammed diyor, istesem beni öldürürsün diyor. Benim gayem seni öldürmek değil, seni diriltmektir diyor. Ve adam orada Müslüman oluyor. Şimdi bizler de onun ümmeti olarak insanlara İslam'ı götürdüğümüzde gayemiz insan merkezi olursa, insanların hidayet bulması olursa ve insanların hidayet bulması uğruna başımıza gelen her türlü belaya, acıya, eziyete, işkenceye sırf Allah rızası için katlanırsak elbette ki Allah Celle Celaluhu her asırda Müslümanlara yardım eder ve Müslümanları içine düştüğü bu zilletten kurtarır. Tabi kısa bir zaman içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini anlatmak mümkün değil ki 1400 yıldır on binlerce, yüz binlerce cilt kitap yazılmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Fakat acizane tavsiyemiz odur ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyalım, okuyalım. Lütfen Allah için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan kitapları okuyalım. Siyer kitaplarını okuyalım. Vallahi içine düştüğümüz bu karanlık asırda, içine düştüğümüz bu zillette belki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hiçbir dönemde iman edenler bugün içine düştüğümüz zillet gibi bir zillet çukuruna düşmemişti. Kurtuluş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Kurtuluş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına ittibadır. Ondan başka bir kurtuluş, ondan başka bir yol yoktur bizim için. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamayı bizlere nasip eylesin. Ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir! Tekbir! Tekbir!
bekliyoruz inşallah. Hep beraber bir gür bir sesle. O Bedri Yılmaz kahramanıdır, o gelecek neslin şah damarıdır. Onunla bu ümmet şahlanmalıdır. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar yönünden. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canım babam sana feda Muhammed. Sensin bize şeref, sen bize şansın. Seni sevmeyenler ateşte yansın. Sen gözümüze nur, kalbe sultansın. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle yanar Muhammed. Tekbir! Tekbir! Evet bayraklar haydi Allah. Şifa her derde bedava ya Resulallah. Duyi derman duyi şifa ya Resulallah. Şifa ve insana deva ya Resulallah. Şifa ezkir ve Allah ya Resulallah. Şifa ve melce'u fena ya Resulallah. Şifa ve melce'u fena ya Resulallah. Şifa ezkir ve Allah ya Resulallah. Şifa ve melce'u fena ya Resulallah. Şifa ve melce'u fena ya Resulallah. Tekbir! Evet hep beraber gül bir sesle ya Resulallah. Tebliğ Kur'an'a birun ya Resulallah. Manga Allah şevu biroş ya Resulallah. Koy helas bine insan jdoş ya Resulallah. Vecihe nur şule dida ya Resulallah. Veki roşetine vidilda ya Resulallah. Perde tarih zergilda ya Resulallah. Vecihe nur şule dida ya Resulallah. Veki roşetine vidilda ya Resulallah. Perde tarih zergilda ya Resulallah. Tevrabin Habibi Hudaya Muhammed Mustafa'ya Tabibi Derdaya Muhammed Mustafa'ya Tekbir! Habibi Hudaya Muhammed Mustafa'ya Tabibi Deraya Muhammed Mustafa'ya Cane Canaye Muhammed Mustafa'ya Serra Deraya Muhammed
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأيد الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم فرج ومخرج لأمة محمد، اللهم وحد أمة محمد حول خليفة في أقرب زمان يا رب العالمين. وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين والخائنين أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم خرب ديارهم وشتت جموعهم ونكس أعلامهم واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين. يا رب عالمي، يا رب كائناتي، تبرحم كرم خم ربك في جفينا قوشبو محمد عليه الصلاة والسلام لفيدي كومبويا تبرحم كرم خبو ربك يا ربي. تدفي دنيا دست مج سنة محمد عليه الصلاة والسلام نقتيني دا آخرتي تتم شفاعة مع محمد عليه الصلاة والسلام محروم نك يا ربي. دروجا قيامت دروجا چونا جنت تجهوالتيا محمد عليه الصلاة والسلام تما محروم نك يا رب العالمين. يا ربي أوان إنسان قوشبو عشقا نبيت محمد عليه الصلاة والسلام لفرج فيانا تبرحم كرما خب في جماعتها ربك يا ربي. توان بدي خاطر محمد عليه الصلاة والسلام يا ربي. تموزاروك ما أهل عيال ما أبو جناب ما خال جن خال ما تمام أقرباء ما شر كافر وخاين وظالم محافظة بك. تولات من شر شيطان محافظة بك، شر خاين محافظة بك يا ربي. يا رب العالمين بيت تشاواج محمد عليه الصلاة والسلام تقول يا حبيب الله يا ربي توي محمد يجمر جيبك يا حبيب يا ربي، تجمر جيبك حسكري يا ربي، تحسكرنا ويتاخي دلي ملت وقلمة تماما يا رب العالمين. يا ربي تويج مرد دنيا وآخرت تبك يا رهبر وريزان يا ربي. 100,000 شكر جترا قوت أم قراند نج أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربي يا ربي تفيج فينا هانا بقرين جبوخا تنيتا ما بقرين جبوخا يا ربي. تخلق حسكر يا محمد روبرو لكردستان وتمام ولات ودولتا بلا بك يا ربي. يا ربي تجنا خوشي مسلمان را شفاية بشيني مسلمان الطنقاية رتواش طنقاية درخي قرتي مسلمانات آزاد بك يا ربي. ديندار مسلمان توانش دينيوان آزاد بك ترحد بك يا رب العالمين. تما بجنتا خوشا بك يا ربي. تلأمتا إسلامي وري الرحمة يا ربي. توحدة يكيتي تخينا واما يا ربي. تظالم وقحر ظالم قحر وبريشان بك يا ربي. تما تجاري في دنيا دا رزيل وبريشان نكي تعزة أمتي لفقرين يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.